Yefia amankwata maklomeda sienen so se afidie no gusua daha na ne chichu or share health tips e Adom TV Badwam na wotwe mu nkomo nyina no aye waist pain so usisi o yapa na meso mfantana ho ate wanhwa because metie nkomo na dog ne yaka no a bema wabubu academy enso na bia ya de ketu e bi na one pay attention ene ye de wie we first time I wo share ya ya no so say from Monday to Friday you din komo e wa pomuden ho 5 minutes na wotwe mu nyina no yakasa fa waist pain ho endpoint homeopathic clinic ofre doctor obejo so na enkomo ye ayedi nso ono ane ne nedi to frɛ no so a obetio dog ye mu akwaba ye na se na wotwe mu nso waboa ye ye de wie kura ne no a ye hwɛ prevention any treatment meda sepa sisi ade na this week nyina ye di ho nkomo na de mahunu ne se yesisi no se dem zika ye no eno na ema ye ntimi koba nti ye pay attention to yesisi ye hwɛ de o se ye de yesisi normal ebetimi ye mmɔ ho ban na osisi no wo de no the complications ye wo muni bi ni se obi wa ne sisi ne nti waka dem why disabled obi wa ne de no enyama ne nye disabled but wo hwɛ se de wasi akyea no a disabled ni bia na that stage ya no wodru no obi wa no nti no obi sisi ne nti no ene ontimi ne yere kra nhia sisie ne yawo no obi wo a sisi ne yawo ya okoto pan koye dai wontimi ne wo yiri nhia oba so sisi ye ne ya oba nya spinal cord the doctor could write me in fact obi timi ba ne ye ka che se wo ni wontimi ne kunu nhia oba enti man mom fa ne se me man ko a oba spinal cord itimi se du pempenso bi a itimi ka se so oba ne etimi disobey na oni ne kunu nhia oba wie no o se rush ne ba hospital ade bi e be mo abu mu bia itimi ka twon ho enti sisie no eno no timi ye fa ne se wagie awale ye ya mo ho ban ekwan a wo de no atochema ebetuma boa ne se ebetwa scan e wo spine ni nyina ahwe ne ahwe ade property and this is yade no aba say free spine say ye spondylosis say ye sciatica say ye arthritis say ye stenosis say ye lordosis say ye scoliosis ye wo yade bebre o wa itimi de sa ade ne ba sis mi ye de ni nyina no medical conditions ni bia enti obi o wa wo de no obi wa ne de na akoa obi wa ne de no chese opia ne se de ne de na achia enti se chia yetumi tweeti ama ne yiye because o said na ahase em se bna de won se o kan wo so obi o ha wo se na ne mu na ko anya sa na no tie se sisi na ama na ko no enti obi o kra na waka form enso ye betima hwe na ma sa sisi nti no se nipa ne betima asore the same way no obi na de achia no ne de no beti because achia na se wo ampen wa asema nka na achia wa acho so de beto form okay enti yen hwe ni nyina na yen hwe science bi ti se wo ho na ananse chechew ho hyehyew bibi ne nam ho nam duani ne nyina ye some of the science ya it could be the spine no kra na to sa chema no it is yade wo treatment na ye ni nyina no se wo ye scan ni wie no ho ade kro no ma aduro na wo sa wo physiotherapy to say endpoint ni pa ne ba your machines ya this ni pa ne beto so be streamline the sisi no ne a kira wo se de obesi atena se ya kira wo mpa wo so wo da so ne ya kira wo exercise ya wo so wo ye wo sisi ade a bebere fi se wo ni kwa so wo exercise wo exercise ya wo so wo ye enti ye wo san ma na normal mu oduro ya ade a ye ntwe ho so mfiri ho okay so wo sisi area da bu ni sisi ade kora obu a no opese o matwo na akọ okọ fada de okọ ye no a o pick it ade no amfa de ne size na akọ fa oversize o pick ye no a wotu ku na chi no atochema enti wo yes ade no a ye wo obekọ professional people ho a obekere the kind of a even ye wo waist belt bi a itimi de bo wo sisi no ho ban enti na anya for life ebo ho for na obi kra wo long journey kra na ye wo waist band ye itimi de bo nipa de se ni de bo wase a wo ko long journey a obetimi drivers yes ena no kra no so kra no wo ko no kra no timely no so utimi sole etimi break kakra na utimi cheche a won kakra be 5 minutes bi ansa na wato aso o journey no gwemu nyina ya ade ya ebetimi aboy ho ban against sisi ya de na wo de aka wato ho de a ena na wohia hospital a omo sasa sisi ya de no eno so endpoint to be particular clinic enya sisi ya de nko an ye hwe ya de bi ha obi a mema kra de ye se ye free scanning for bema wo prostate ojo so bema mu ye o ya mu hyehyew ojo so ade mu apan wie no wo chima sana jonso na ba ana wo ye oba a o menses ne ma unu krusia ne nsuo ni nyina asa na chi nyinsan wo panyinsan enso ma
but more than so, with my friend Endpoint Homeopathic Clinic. Our number is so. Yawa Spinters Road Shell signboard, Tema Committee 22, Kumase, Chronom Abwe here, Takrade, Anaje Queen of Peace, Tema Committee 22, and yawa Eziama, a hot so ye will be your Nam Techiman, your Hansa, opposite Josbro Filling Station. Number is 0244 0244 86 7068 0244 86 70 68. That's it. Pa Dr. Dubois, Endpoint Homeopathic Clinic. Emphasize that man another Roma and Uncle also near BTA into friend one. The how are you be a friend or ya fan so personal doctor mom because I will be a how now friend over Joso. We did a fear among quarter maclumida say. Now what you be simu some quang wedding ever session.